when I was there. I called him. Everyone is this. Ngimnikelele ngiphinde nginamukele kwiNyakatho Donut TV. Umqali we-channel sacela uchofe ibhathini elibhalwe subscribe ukuze uzoba semathubeni uthole amavidiyo amasha okanye izindaba ezintsha kuyona channel yakho oyithanda kakhulu iNyakatho Donut TV. Njengoba nazi ukuthi ensukwini ezedlule okanye ngeyi-29 ngoLwesithathu lolu suka kulo kube nokhetho likazwelonke lapho kwakuchibelwe wonke amaqembu ezepolitiki. Bafowethu sithe uku-check-a lapha ey'nkundleni zokuxhumana lapha kwi-page lakwa-IEC, sithe masibuka lapha in provincial, umkhonto wesizwe inhlangano ehamba phambili. Nakho methi umkhonto wesizwe usungulwe ubaba uJacob Zuma, esungula ephuma lapha kwi-ANC mayelana nezinto engaphathekile kahle ngazo. Wayichaza ezinye ngeke mina ngiyichaze ngoba nina niyazazi bafowethu. Bafowethu-ke umkhonto wesizwe uhamba phambili in provincial, ngisho sesibuka kwi-national usulele isithathu umkhonto wesizwe. Uyakhuphuka impela bafowethu. Ngiyakhumbula ukuthi ngike ngafaka ividiyo la ey'nkundleni la kuyo leli page leli okanye le channel yaka-YouTube eyayithi ngeke ukholwe ukuthi umkhonto wesizwe una-1 billion members. Ngiyakhumbula ukuthi lokho kwanithusa kakhulu bafowethu ukuthi ngiphoste leya vidiyo. Ngangisho ukuthi umkhonto wesizwe uzokhuphuka ngale ndlela, indlela nami engangi-analyse ngayo. Kwasho ukuthi bangilungisa-ke ozakwethu khona lana bathi lutho ngokwe-national statistics, ukubalwa kwabantu, abantu abala e-South Africa ababhalisele ukuvota bangaphansi kwebhiliyoni njengoba mina ngangihlaziyile. Kodwa bafowethu ngiyabona ukuthi isahamba phambili umkhonto wesizwe. Ngiyabonga.